Katukad, Tibasol. Tinapalabas. Intulod da dinggas ken angkuan ti surat ni Astor para kada Francis. Adumar ay da sa nga pamilya agraman dagiti trabahador da iti farm. Iti maangay akalay sana. Nabasa ni Francis ti surat. Ngem inkedeng na asaan adumar ay. Nasarita met ni dinggas ken ni angkuan. Anikulasa akursunada na. Ket iso ni Yellow Butterfly wenno Margarita. Nasakit tinakam ni angkuan. Gapu iti dayta. Innala na ti arak nga iduldulin ni Astor. Ket nagin inum daytoy. Iti may sarabi. Adda ni Margarita iti paraangan ti mansyon. Inasitgan ni Astor. Dinamag na no saan nga tanga agbaliw ti pangedeng ti balasang a makikalay sa kenkwana. Itagagayem. Denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, Tibasol! Kaya't kung mga tamis mo kan ka, nung naragsak ka, weno saan? Siyempre, naragsak. Saan ka din agbaliw ti pangedeng mo a makikalay sa kanya? Wen, saan nga agbaliw ti pangadang ko? No kasta, mabalin ka di nga agkak ti bibig mo? Ha? Itulok mo kung mga agkak ti bibig mo, Margarita. Sige. Margarita, nagpaiduma talaga ti marigrig na parakan ka. Nagpintas ka. Nang runa no kasta anakaisem ka. Ay! Dayjay! Naglawag nga nakitak! Naglips to lips da! Ay na! Ni amo aya! Ay! Amo namat gayam ti makilips to lips! Kunakno din na amo! Ay sus! Apay gayam nga adak dito'y! Inakon iti pagturturugak! Baka ibaga pa ni amo nga sirsirepak ay dia! Talaga gayam nga ang kasaran ni amo, dinggas. Wen, kalalili. Nasimpat ka di asawaan na? Diyak mo. Ngam, manala akas kada kami. Sana sigo da manala. Nakitak itay aldaw ijay mansyon ni amo. Ngam, kasla suplada. Iso adya kon kinasarita. Amangan ngamin no mapabainanak pay. Aldaw langan ti urayan kat agkalaysadan. Hay, siya nga ta. Kaano ak nga ta nga agkalaysa? Anya? Kaano nak nga ikalaysa, dinggas? Di ka agsawi ti kasta kalalili. Amang ano sa bali ti pagawatan dagiti makangag. Kun naklaon. Ngam awan dakas na, no pumudno. Sutil ka talaga. Ala, ingkan maturog. Tay nakmatan maturog. Francis, Domingo ita. Intay ka di makimisa? Wala. Saan tayo amang langan na makimisa? Sige, katkalpasan ti misa, makitsanda kami kanina na Pipay. Danana pipay to langan ti makitsenda. Saan mo pa kabalan? Ayaban tayo langan ni Rita. Tayo sunto ti kadwa ni Nana Pipay. Sige nga, Rod. Agrobot tayo, O sige, tayo nakayaban ni Rita ija balayda. Uwan, Francis, tarobwata kon dagiti ubing. Umaykan, Margarita. Mapantay ti ayan ni Padre. Kasarita ta. Kenasken nga itad ko titulong ko para iti simbaan. Naskan ka di pay at tumulong ka iti simbaan? Una, Kasta gayam. Dagiti taga-farm.
At dada dito. Da Francis? Umay ka, Astor. Mapantan iti ayan ni Padre. Diyak kaya ta makita datada, Francis. Kasla ni Margarita di nakita. Ngamjak nakita ti rupa di kadwa na alalaki. Kasta ka din, Nana? Nagtartaras na imadayo ni Margarita. Asino nga ta di kadwa na? Jak na ilasing. Nalabit akaayan-ayat na. Ni Astor di kadwana. Ha? Ni Astor? Wen, naglawag ang nakita. Ni Astor di kadwa ni Margarita. Apaya kadwa ni Astor ni Margarita. Ala, saanan aday tati pagsasalitaan tayo? Umunag tayo kit din. Siya kung di mangkibin ka ni Franco. Oh, sige. Ala, intayo nga rudan. Napanagmisa dama Margarita kan amo dinggas. Wan, kasta ti ko na ni amo kanya kidi kalman. Intayo ko mamat agmisa Apa nga isudya lang. Sige. Agrubuat ka nga rodan tamapanta. Uwan angam awan mataagban tayo tumansyon. Sigudan nga awan nagbambantay dito eh. Nang runan wadda tayo amin ni J. Happy House. Sige nga ron, tayo nakaagrubuat. Tayo tamat makimisa. Kan gumatangak ije pala yung kaiti sa bunti buadota. Ingka nga rodan nagrubuat, dagimay. Bagay launay kan kaday tatrahe di boda, ma'am. Bagay na bagay. Wan, magustuhan. No, dahito ti magustuhan, bayadan tangarudan. Sige. Ay na, ma'am. At adang agminarti kinapintas mo iti day tatrahe di boda. Talaga? Katsak, mangkita ka matitisuot ko. Uwe na, maday dayaw amayor. Di kagdanag. Nalakalang ti agsapol iti paragen ka. Amin na klase, kat bagay mo, tanataer ka. Ipasigurado matay bagay ko, ha? Uwe, napong mayor. Sige, sumurot kayo kanyak. Takitain niyo, dagiti nakahanger. Anya pa nga tigatangan tanga para kadata dinggas. Nagatang mon sa aminan. Ay! Wen gayam! Gumatang ta iti brief mo. Brief? Una, apay, madiaya abaleksan. Kan gumatangak pa iti brak. Sikakit di mat. Naskan ka di pa baliksam na kita. Si kamat, awan matidyakas na. Mala, hinta nga rodan. Hinta pa yung mga restaurant. Mabisina kon. Una, kat umeka kita am tigatangan tanga brief mo. Baka saan mo nga kurso na dangay. Mala, wanan. Ay, anya kamat ngamin nga duduwate brief mo. Anya? Kagpay sumat. Adumati kwartam nga saan ka nga gumatang. Sana napatag kanyak da kita. Ay, napatag, Apay, saan mo nga sukatan aya nga uray na butanan? Anya? Adyan sa piratek nan. Sagag katawa. Ay, ala, hinta nga ro din. Gumatang tayo ka sa pulanta. Dagimay, dinggas. Ada kayo dito yung restaurant. Wan, amo. Ada kayo matgayam dito, amo. Apayari mo kayo. Nakimisa kami mat-aamo. Kan adala ang ginatang maija chindian. Itulot ko matlang ni Dagimay amo. Sige. Amo, bayadan nyo man dato in order me. Anya? Puskol matantirupam, sika, babaunan. In-order yo, ngam ipabayad yo kada kami. Ni, apay ma'am, si kaya ti kunak nga mang bayad. Katno ni amo, tamok mat nga awan kwarta, ma'am. Anya? Da kami timang bayad iti in order mi, amo. Tapno awanan ti ada oso. Bayan akon. Umuna kayo to ni Dimension, dinggas. Tada pa'y pagnami ka ni Margarita. Wan, amo.
Dagimay, agtantanang kay ti panagsasaom kini Margarita. Laglagi pa mga asawan to ni amo. Kat no masurunak ngamin. Agungat kat din, kat saan mat nga iso ti pangibagbaga nga mangbayad iti inorderta. Basta laglagi pa mga asawan to ni amo. Isuanuan niya ti bagana, agtungpal kalatta. Saan mo nakontraan pa Ay, uwan no iso ti ako dinggas. Agtungpal kalatan kan kuana. Tapno awanan ti parikot. Uwan, dinggas. Aglayon ta ni J Mansyon, talay ta ti biling nga mo. Nasayaat nga rod. Tada ka tulong nga agluto. Agluto ta, tapno ada ka nandano, sumangpat da. Napanpanlugak, kabsat pipay. Tako namot anagnagnak. Wen nagparbango nak anaggapaw, ije balay may. No di ka pa ilang amin agna utitoy. Saan ang mabalin? Ala, mangan ka pa'y nga ron. Amok adi ka na ngan sakbay nga imay ka. Wen man, tamabisinak mo dan. Sige, agtsaa ka pa'y. Ay, agyaman nak, kabsat pipay. Ambom kaday, kabsat. Agkalay sa kanon ni Astor. Wen nga ron. Nukasta, naamuan nyo may. Wen, adda imbitasyon ni Astor kin ni Francis. Kun amin nun at trabahador dito'y farm. Ay, kasta. Ngam asino nga iti kalay sana. Diya mo. Awan mo't tinadakamat ni Mayor iti surat na. Aya. Asino nga tati kalay sana. Amom kaday, kapsa. Hmm. Nakita mi ni Margarita iti simbaan. Kaduana ni Mayor. Kaya't mo asawan ni Margarita ti kalay sa ni Astor? Diyak mo. Kasla saan ko apat dyan? Wan, saan ko apat dyan, kabsa? Kumustan dagiti apawk, anak kaw? Nasaya at damat, tatang. Nagbiit ti panaglabas ti panaway. Uwan nga rod, tatang. Sayang, anak kaw. No kumata si bibiyag pa'y ti inam. Makita na kumamot dagiti apo na. Uwan nga rod, tatang. Makita na kumatibiyag ko iti lalaki anak ikalay saak. Sigurado ang maragsakan. Gaputan na saya at tibiyag ko ka ni Francis. Wain, anak ko. Taipatpatag ken ay ayatin na ka ni Francis. Tatang. Ngum sana malay. Tasadino man ti ayanday di inam. Amok anaragsak, anak ko. Pudno day tatang. Intun bigatan ti kalay sa ta, Margarita. Kat madamaitan ti panagdekorasyon da je plaza. Wen, Astor? Ado ti tinangdanak. Tapno papintasen da ijay plaza. Gapo ta ijay ti agbalin a reception ti kalay sa. Gapo ta inimbitar ta ti si Bubokel nga ili. Kasta ti kayat ko, Astor? Ti may matangan dagiti tattao ti kalaysata. Kayat ko ang makita dagiti tattao anapintas gayam ti babae nga ikalaysam. Wen, napintas ka talaga. Kat nakaragragsakak to iti dayta nga aldaw, Astor. Ura siya, Margarita. Nakaragragsakak to man. Tatang, anya tinapaliw yun. Awan ka din tao iti plantasyon. Awan, baraw. At dadaamin ijay sintro. Tumulong da siguro nga aglutaw. Nakasapsapa da api manaw. Awan ka din nagbati iti plantasyon. Padasin ta apaliiwen baraw. Sige nga ron, tatang. Hintag paliw. Ay saanan. Ah. Saklatan ti mapan agpaliiw, baraw. Agbati ka, dito'y balay.
Unak ngamin asimurot da amin ni Ijay Plaza. Sige, tatang. Aramidan tan ti gagara ta iti plantasyon na Astor. Wen, barok. Agawaan ta ti aggunay. Tapno makaaduta. Wan, tatang. Anyatim ako na, Margarita. Nagado at tao, Astor. Tinungpal ko ti kayat mo. Asi bubukal nga ili ti dumaray. Rumbang laan. Ngamin, pakay dayawang matladay ta kas mayon. Jack makita dagiti taga farm. Farm? Da Francis. Jack da makita. At dadala tita. Imposible di na maray. Kaya't ko kumaa makita da no kasano kagarbo ti kalaysata. Awan parikot no sanda di maray. Saan ang mabalin, Aston? Saan nakakontento? No dida di maray. Ngamin, kaya't ko nga ipanagnak kadakwada. Abak ng atao tinakikalay saan. Dinggas! Nagaduti tao! Nagaduti pa kanan tayo! Sana bale, tado ti tinangdanan ni amo nga giserve kadagiti makan. Ay na! Kasla nga jackpotian! Nagadu-adu na iti tao, Dinggas! Agasam nga data! Nagadumati na parte dagimay. Baka baboy kanda dumapay. Ungarod Ay na! Talaga nga bak nang ni amo? Takabaalan na nga pa kanan tinagadu-gadu nga tatao? Nana Pipay, parbangon idirimor ni Francis. Gamsaan pa yasim mangpat. Di amat imbaga ti papanan na. Saan ka di nga Ijay Farm? Saan, Nana? Di maray nga ta iti kasar ni Astor. Imbaga namat idi asaan adumaray. Ang mga nood dala pag nana Kaslang amin madanaga na ka ni Francis. Ay na, rumbang nga imbaga na no sa diin o ti papanan na. Kuna namat nga dalabiit papanan na. Day tala ang timbaga na. Ngam, agda nagakmutan. Ay na, balasan ko. Awan pagdanagam. Tawan dakes ang mapasama kin ni Francis. Mapupuura na rin nagiti pinarot na mariwana. Baro, Wan, tatang. saan tamot anaparot amay? Sige, tatang. Paraspason ta dagiti saan ta nagabot. Wen, baro. Rumbong kumadag iti polis ti mga ramid iti daytoy. Ngem kaputa saan da nga ramidan. Iso ada talaan. Wen, barok. Saan na balik? Tawan mo't makakita ka data. Iswasige. Paraspasin ta dagitoy amula. Dagiti awanan bain? Kasaan da adimaray? Nangro na dayjay aligan. Ha? No saan adimaray? Pabainak to iti sango ni Francis. Kaya't ko nga ipakita kan kuwan nga adayo itan anasaysaya at tibiyag ko ngam iso. Oh, nakaululimak ka, Margarita. Kuha, awan, Astor. Buy-buyak lang, dagiti agsasala, iti kapat-kapat. Ita kakapsat! Ang salamat dagiti kakalkalaysa! Umay ka, Margarita. Mapantag sala. Kid daw dagiti tao. O sige, mapantangarod. Naragsak dagiti tattao. Iso nga ipakita tamayat anaragsak ta. Wan, Astor, tatalagamat, anakaragragsak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak.
gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.